sebenar. Pang ada tanda sekegong mulai si megendeng malu. Murahan awak dia apa apa gendinga? Apa gendinga? Murahan bebas gendeng Bali. Carejang busan bontol sumping. Oh dadara. Saya kukur Begitu kayaknya tugas rago. Tangkilin nih malu. Tangkilin. Mapan bos mengayo. Oh, Ya. sing tadi lewat jam roras. Oh kalau pacara bendera. Ini pin telung asa menit san man waktu mah. Nak bawa bom waktu di belakang. Honen le ya. Di sepanan gitu padi ya, Dek. Engki bisa yang orang. Oh. Hari yang mantap. Adi harus anak ide wo. Keken beli. Salah beli. Beli terus no kini dewa kalau ide wo setato nolak terus nan beli nih. Ya niku muas tu padu demen. Ada ya? Gusti Pati demen sareng ragan demen sareng ngaklen. Apa petang sih? Nejani dot ketemu Semaro dot agenu raso bau raso ajak Ki Adi diahnya dan tuh. Ayu sanat. Ayu Dewi. Sanat tuh. Dewi Sandat. Dewi Persik. Dewi Ayu Sandat. Bontol sumping. Pak, oh ini baru hidup nih. That's right, brother. Bontol sumping. Bontol sumping. Bontol sumping. Bontol sumping. Adi ada paksi di muka Adi. Jen. Jen orang paksi. Kemarin cang. Wi kan itu ngoyong wi. Boleh mo? Jen orang cipaksi nih. Karen cara Harry Potter jeneng. Sekenang nggak? Bontol sumping. Cina itu. Nah itu. Bontol sumping.
Adi cara listrik mati gamelannya. Dia pasti keras ngomong. Enjen. Bebelah son. Ajan kini do hebat nih. DJ nih dok. Ne ada ne di Pura Sanat. Kopi bot lah jajo bo amah. Puro luhur sanat. Puro luhur sanat. Kan benar sih. Puro luhur sanat. Dia mapi-mapi. Engen. Jangan gumi ini. Boleh. Ini pernah bocahnya. Orang Denpas nih Ci. Cok. Bukan ada orang. Saya ngerti lah gua. Ke seriusan ngomong apa? Ci pada li Denpasar saya ngerti kalincang ya. Jang mula agak kurang ngerti aja bahasa gitu. Apa? Soalnya beli ini agak berbeda deh. Yen. Ini beli tukang kenang ini. Yang kece masih. Adi patu potongannya cara kenang. Aja. Nanti ada kenang apin kenang nih gitu kena cang. Preman tuh di ini. Oh preman tuh. Tuh preman di ini apa? Ampura beli. Tuh nih benci. Ini Ampurawi gitu nih. Gini. Ampurawi. Wih Harry Potter. Nih nak yen man mapang nih. Wih, ini tukang bapang nih. Tukang bapang nih. Tukang bapang. Cet. Oh, tukang bebek. Cija wale Cina. Mondo gandang beli itu. Jang ulian Beli imang kepurus yang manus. apa imang tuh? Mekere. Oh mekire. Ngomong tuh jelasang mekire gitu nih. Mekere kepurus yang kaya. Oh pantas tuh cila limane lumutan aduh. Cida gitu udah perawadan ci. Ah jangan kini ramen itu dan ini sangre dumun Om Swastiastu. Adi ini di depan kan saud ini di belakang sih ada saud nama jujuk nih sariawan apa kengken. Saru gremeng artinya ragu sebagai agama Hindu harus mengajarkan yang namanya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Karena Om Swastiastu itu memiliki makna yang sangat tinggi. Engken. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om artinya ya Tuhan, Swasti artinya menjadi, Astu artinya baik. Om Swastiastu, oh ya Tuhan jadikanlah hambamu ini menjadi hamba yang lebih baik. Yang punika ngiring sarang sami cakupang karekale. Sane kari ngabu ape jang malu ape nih. Sane kari ngabu roku jang malu roku nih. Sane kari ngabu jaje jang malu niki mau kal kijo mau ke posyandu. Memes tuh main jani nepokin jet mekinyukan gitu. Itu marah ya. Yang ngale kurenan ani keto boleh. Oh cibo kurenan orang ciari. Zakat yang ngale kurenan ani keto aleh. Ani jet mekinyukan. Paengken. Ih karya cara jani yang perlu menjahitan. Man. Jetnya celepin busung begebogan langsung busung. Nyak celepin timun acar pas langsung. Sing gitu. Swastiastune lan kurang. Ngiring sarang sami demun cakupang kar kalian ngabu ape jang ape ini malu jang. Ane ngabu rokok jang rokoknya. Ane nung ngenyang panak sabatang panake malu. Ngiring sarang sami cakupang kar kalian Om Swastiastu. Aduh mare hebat tepuk tangan sarang idedani sarang sami demun. Hebat ini aja ngomongan gumi Denpasar mulai sekewahnya acadin nih. Dia caca dia gumincan. Ajan dini puran ini mulai pura soro nak menak dini. Maksud sih? Soro atu-atu mau kejam dini nih. Woi nak menak liu dini pradewo liu. Sing kita maksud cah soro atu-atu. Atu-atu. Kayang kalangan soro atu. Adi ya? Atu gel karpet, atu gel paping gitu. Mulai mau nih kita setok karpet dini. Denpas Ci. Ada bian makinyoan. Wih teko ben mo. Aduh, jani negak jani tuh. Nah, coba lu anjang pang negak lu set. Adi buang negak mau negak. Gempa langsung jang ini. Apa ada ci Denpasar ada? Bisa. Sing keuangan bok. Seken mulai sing keuangan buk. Main poli bod ini. Oh berarti di Betara dini sehat. Sehat. Melapangan poli dang ini tuh. Sudah Merasa uang peregangan dik main poli dang ini mah. Ci, nyeran ci. Hah? Itu benar. Don yang. Cing ngai gitu. Sejauh mana cang? Ci
Itu ngawat ini mangku apa dana permang kene. Apa orang ci kene keto sekenal le. Dia mangku ini nyebar Rika Wentan Siki Rika sebilang bucu misi mangku di balik Google mangku alit. Jen. Awak ki mangku alit kada pok le gumring gitu. Mangku alit. Nah, ini mare seni maglo jadua nih. Adeng Gus ulungin. Nya ranjai dah. Tuh jadua luang terus opo jarwo jadua luang. Aja no bisa mulu keren mulu. Keren. Cing orang sing kuangan puk. Mulu saja sing Ini kuangan. dekor candolnya naik bisa yang mempasang jani boado. Sangat luar biasa Nih. tepuk tangan malu aja panitia Riki. Dekorasi hebat. Hebat. Ini mulu sing man ngaliang ukiran kayu bin bedek nih. Oke lah deh. Adi bisa kertas ngono men. Bicaca cigeno. Cara guming ci di bangli luwung sa. Iya di jale jelek le bangli le bos sengol dong. Yen ngoren duke ini pesu sebenarnya. Konden pesul ya, para. Konde. Konden. Murahan. Ye Nai. Engke, Lihat barat sih mulu. apa lihat ungu? Nih lihat badang. Kami pertigaan, lihat traffic light. Ada traffic light. Traffic light. Traffic light. Si bisung orang traffic light. Mendok. Contoh. Lu-aluan kita na cipo kadong di sisi. Engke, Cimon tuh ada sekegong. Hargai na sekegong. sing du sekogong lu bat abet awak maru ningaha. Bangli gitu kade bagus nang mulu saja jelek di Bangli. Oke lah nih. Adan gumi gitu jelek. Adi ya. Bangli. Bangli. Ba. Bara. Li. Ini kena cici. Bangli. Bangli. Ba. Bang. Bara. Li. Hihihi, bara. Lu kijo nih kijo mangku. Sudah kesiap kena lingsir. Adi layon sari adi. Masih hijau adi. Nah. Kena yuwi sing gemes gitu. Apa sing gemes? Yang cang di Denpasar sing gemes gitu. Nak anggon nak jenik tuh. Sing sudi. Sudi. Oh, Yo nu medagang ini. Nyen. Sudi. ini tukang bapang barong. Ken. Jitu ngomongang barong Mana di ngapu punggala ya doh? Apa? Punggala. Pungal. Hah? Pungal. Apa? Pungal. Tuh bin dilekan. Adi ngama punggala di. Punggal. Siapa orang? Punggala. Si Pungal. di Bangli paling luang. Apa? Punggalan. Bunci karwa Bangli bara li. Jelek tuh. Adi kedegayo adi. Cingai kan cingwale adan gumen cai bang bara li hihihi. Mana po Nah karena luang artin gumen Bangli ini nah. Orang Bangli. Bangli. Bang. Bara. Li. Ne malu. Do ketim live nih ngaha Bangli. Cingai kan cinada Rain yo Rain. Ini nacangnya. Salah. Bangli. Bang. Bara. Li. Sip. Masih. Wih, mau kedeen. Bang. Bara. Li. Lia. Lia bara. Bang bara lingkungan. Bangli. Lingkungan yang merah sebenarnya berani dan semangat membangun seni dan budaya yang ada di Bali, itulah Bangli. Ayang. Pato Jarawat. Negaro. Nale. Ro. Ah. Ni sing bisu ngejayan ro maluna neragayo. Mana apa maluna? Ren. Ga maluna ga. Oh ga. Masa kana iban uli jauh uli nerga. Oh ga maluna. Negaro. Nale ga gala re rengas. Negaro. Nale gala rengas. Oh pantas jeneng cicara bareng saya kene. Kedee awa aja nih. Menele kala rengas secara bareng saya. Borong saya daripada yohi bara. Den pasar. Dajan. Pasar. Pekan. Den pasar. Dajan pekan. Alu hayo. Oh lu aluan gitu. Alu hayo. Emang ini ngelapekan
Pekan apa? Badung. Si Badungnya ngelatih sing cai. Nah, Bang Ide makan ke Badung nah. Lele ikan ubur. Ubur-ubur ikan lele. Membading. Oh, balik. Buru-buru ikan lele. Apa? Miskin le. Cai dong ngawagin. Enggak. Di Denpasar nih konyang nak Denpasar balik nih orang miskin malah Siap. besar nah saya mulai. Mesin Denpasar. Man. Banjar kene Tagel. Ah. Apa nih? Tegal. Banyak Tagel. Awak mau badeng maco. Bisa itu nak kene Tagel kawan gitu maka. Berarti ini sahabat-sahabatin timpal berarti gitu. Tadi Tagel. Tuh itu Banjar Tagel kawan. gitu. Tegal kawan. Aja. Apa cang? Siapa cang? Biar saya ngelah apa raji pekat si kengken. Ade. Bang Limeme. Cang mau uang ya cie? Mau Uang. Mau uang. Bang Cipis. Sing meruang. Awak hijau nih. Bang enggak ngomong mau uang. Awak hijau awak. Boleh. Sing tu mulai jo aja ci. Nah, di Yang ni ci malu. Mau uang ingin? Mau uang ya ci. Adik itu? Artinya Bang Li jak Denpasar. Apalagi berkesenian kan patuh. Adik patuh dia. Mencang ikal kamu kengken. Sai. Oh Calon orang gede bukan nih. Bukan calon orang besar. Benar. Di penglipuran ada, Penglipuran. di Sulan ada. Sulan. Oke, itu Ci di Denpasar, saya canggih ke Denpasar. Sai Tanjung Muka kene. Tanjung Muka, Apa ke itu di Tatas. Tatasan, Pekan Badung. Pekan Badung. Ada calon orang di Pekannya. Si do nah di dung kengken sih. Oh, bukan calon orang di parkiran itu. Oh. Ada umpit. Dia pekan Badung ora pekan Denpasar kedua. Anggap dia yang lah pekan. Cara ci luang kene. Awak liung lah pekan gitu. Sing masalah pekan. Man, apa? Betul calon aran cang saing ngai calon aran ci benan ngai calon aran. Betidan pergi ne Bangli ne ngigel ke negara. Ih. Mungkin si cara patih amian gitu. Nah ben puan ngai awak calon orang besar. Besar apa? Besar kemungkinannya tidak ada. Ci Tapi ya mula alih haji kesenian mula joh negara. Cengkit, mula itu Jani kan tidak bisa menghargai ya Dane. Menghargai apa? Mana penapa subah siaga apa kaya nang ci kamal. Begitu. Si ngai juga meli. Dia bukan takone nalet. Nyen alet. Alit. Yang di negara na alet gitu. Alit. Sing bisa ora alit. Mendek. Contoh lengah. Cincin. Yang di negara alet. Alet. Oh, beli gede kukor. Ane memunyi gini, tekukor. Musoleh. Maksudnya sing gamelane gawe nang cio. Man. Kenen itu Panggul. sing. Apa kan dia orang? Geneng. Oh, Adi Layon Sariadi. Teko Adi nih, Mai Adi. Layon Sariadi. Dan cengkit dia. Mangkuk. Aja cici sik kene nih. Geneng. Gending nih. Oh gendinga. Be gendinga. Begitu awak kalau yang ke? Ulang bukan nama gending ci. Patutnya Oke. ngigel. Oh ngigal. Jalan Ulangnya kan. beli itu. Dini ngigal berarti yo. Sik ini. Oh dini. Ih konden. Mencelep malu. Oh murahan ah. Lemu lengah no. Adi jat lu lengah dia. Ini ngai gile reporter ini. Adi siap ci ditunal. Konde mencelap ane ci sebenar. Pang ada tanda sekegong mulai ci megendeng malu. Murahan ah. Awak dia apa ah? Apa gendinga? Apa gendinga? Murahana. Bebas geneng Bali. Carejang busan bontol sumping. Oh dadara. Sing kukur. Dadara. Sing kukur. Sekewa ngomong aja hihihi barak deh. Dadara nih tadi amah tuh dadara deh. Oh dadaro nada dia mah. Mau amah dadaro pang suka rebungot. Sebut budin malu. Tuh cukup daro ada anjing dadaro. Menduk. Dadara nih tadi amah. Oh dadaran gitu nih. Aja, ini ngerti apa? Jangin jo en ben besik dadara. Apa gendinga iba? Bantal sumping. Oh awak rendang kata tadi. Apa rendang?
Jajo mas ya. Iya ada rendang tuh besampi mau bawa begitu misi bahasa menyat-nyat tuh madan rendang. Yang di negara rendang tuh biu, misi tepung, goreng, tuh ada rendang. Bodoh dah Bu berubah. sing ada berubah. Yang si awak godoh tuh ane ling serapas pengerupua. Bodoh. Awak kok bisa main bu? Main bu? Awak warung datang dira. Apa warung datang dira? Orang walu datang dira ke warung datang dira. Mengenai. Si itu nak emosi si. Dia yang hewannya lupa Juno. Nah jadi mungkin dia. Ngalen. Selalu Pak Judo sing nganggo BH gue. Pang saya ngajak mau. Cipien mau. Dua tak maru kepita barak maru celak ngetak tak. Gendingan apa tuh? Oh ini awaknya. Nah. Ini halusan gending nih. Bas halus, tawang dole gobane lah. Nih nyaluk baju sing bisa. Besut. Bantal sumping. Kamar mandi. Iya ada bantal sumping di kamar mandi. Sini nyambung nih. Dua tak maru kepita barak maru celak ngetak tak. Memaksa saya gending cik. Anak yang selalu tinggal aku. Kenyang. Marsud man milalah usah. Mulai yang aja berkesenian lo Jo. Jo. Tumben jani jangan pakai nigelan cara cicing tablik gerak. Je paling ngawak. Lecang marah pesu dulu. Wah, bantal sumping. Oh, bawa jangan sudah langsung sudah fishing terbaca jang. Apa kurang gitu. Ada ngam surang kian. Denpasar. Apa ben Denpasar? Denpasar. Sejak itu terus bang walek gitu. Sing cang mula bang, saya malu. Ada gitu. Ingat sih. Ingat. PKB konen Jo liwat nih. Oh, PKB ini marah. Dugaannya cikirim barongan. Kirim. Di hari pertama. Man. Hari pertama. Oh. Jang hari kedua. Oh, hari kedua. Ci sudah apa man kesana? Cang suat apa jenak? Karang asam. Karang asam, suat karang asam. Cang sud kelungkung man.
Nih hari kedua mancang mau balik Ci. Mana? Nih baronci nih misi pajang misi apa dah nih bulu tuh. Bangli, nih. Bangli kan. Hari kedua, shoot lungkung. Shoot lungkung. Ci udah apa, Man? Oh, menjawab. Apa? Shoot PKB kone. Oh, shoot PKB, Pak Man. sepalana mani awak ngirim barong lewat screenshot. Barong apa lewat screenshot? Nah tadi di glo-glo. Apa? Glo-glo malah. Google. Putar. Tapi nama kejang ada dengan ciri khas di Bandepang Cinawang nal. Ciri khas apa? Ciri khas konjang barong. Barong Cara apa? kianyar ngedenga ciri khas kupu-kupu tarum. Begitu? Yang Bangli ngedenga ciri khas tedung klasik. Oh, dan pasar ngedeng ciri khas. Yuk Kejengklok. ngedenga ciri khas. Kejengklok sih. Sih. Kene. Dan pasar. Bangli apa ciri khas? Tedung klasik. Dedong klasik juara kudo. Dan pasar ciri khas kejengklok juara kudo. Sing man borain doge ngirim ke Pando sing man juara. Ubur-ubur ikan lele. Nu mending Cang sing man juara tetapi Cang tetap ngirim ke Madan ngajakan seni dan budaya Bali. Berpartisipasi dalam Madan apa dana PKB. Cai pelibet. Aja. Man saja bekedak Cang ya. Hawana ngirim gunto kalau pu. Adi, Tuh di Bajro jebol kena jalan. Muen meli petak. oh gara-gara jebol di Bajero Si mulu sing adu baro. Oke, Bang. Aja. Nawang nduk. Ih, ngawang angkanya mai awak manu lemak ngayah di Pura Luhur Sandat. Tanggal 16 Agustus. Sing tadi lewat ke jam 6. Adio. Minjap jam 12 harus ampun medal. Adi sudah lewat ke jam 6. Karena bin mani upacara. Aja. Mangli kayak hidup bertaruh baru upacara cingai-ngai. Bukan upacara olahraga korai Bandung milu kone poli. Oh ini dangin Aja. Makanya mani Hah? upacara. Ini Bu. Oh, gelot tuh. Aja sing nama ngapu tukangnya kelot tukangnya. Ya tuh gelot tuh aja. Aja. Oh, Kelot tuh. Lot. oh gelot tuh. Lot. Tajo. Di Bangli mulu sih namang arah matangnya. Sing gitu. Man. Busan cang nak main nak terpok nganginang nih. Oh, Mau payah si kayu radie dang ini. apa? Si ayu radie. Ayu radie, ayu rade. Gitu. Ayu radie. Ayu radie. Ubah-ubah dan nah. Nih do bang orang. Oke. Ayu radie. Aja. Iya. Nggih, mapan niki sampun. Aduh nih lantas ragot ini gumine kerupuk. Adi kerupuk ke diceritani ngawakin nih no. Rusi cerita. Nih rago jani ada di jagat medang kemulan. Medang kemulan. Nengaja nih raga ada di Garba Maya. Garba Maya. Mungkin murah duk bisa wak sing bisa. Ngiring dane Raden Wiro Tantra. Muh. Kengket tuh. Adeng-adeng ge ulung. Mimi. Kengket jadi dilar memarkan ini kerupuk bisa. Orang sing isi kerupuk. Aja. Anak raja sejahtera gumi. Sejahtera. Walau ide Raden Wiro Tantra sing lah rabi. Sila rapi. Lut jani ngale rabi. Aduh dede menar deh. Aduh. Jani. Oh, Begitu kengket tugas rago. tangkilin ide malu. Tangkelin. Mapan bos mengayo. Oh, Aja. sing tadi lewat jam orang. Oh kalau pacara bendera. Ini ben telung asa menit san man waktu main. Nak buat adu bom waktu di belakang. Honet lah ya. Di sepanan gitu padi ya, Dik. Engki bisa yang orang. Oh. Hari yang mantap. Raden Wir. Enggak, Cik, enggak. Nana. Jak foto ci munyen pade. Mara-mara wi ci orang negak. Siap malu deh, Cang nangkilin. Aja sing nama ngeng. Apa Apa ngomong? ngeng? Cangla cicing ngeng. Engan. Hari yang mantap.
Talolang lelong leng. Bahasa Wijaya besul. Aja. Ci benar nah nangkil. Ci sing tain tangkel tuh ditunang oyong ibu. Awak marupuan tangkil kebesake. Ora sinta ya. Itu tangkil Madura. Aja awak ora sinta. Dawa kalek sampun ayas mijel sira seriana pati. Tapi dawak di tiang aradu niki parekan kaulandane sampun saya gering jago durus medan. Sila yukti. Apa sih Apa sih lo yukti saya wakti? Siapa Apa sih lo? Karena saturan pun sira pali cerakanku. Mijil sira Raden Wiro. Wira Yudono. Wiro. Dore Ayah, siapa bulan limo ngajak sumpel. Jak petau ke cai. Aja. Raden Wira Yudo. Wiro Tantra Pancainawa. Oke. Betul sekali. Wah, ada uli itu pesu. Sawangan yang seramu. Ya, manis. Adi uli itu pesu deh. Betik. Du benjangan langsir. Cai. Cai sing nawang unup sing taen tangkil mai ke puri lahar. Ya puri apa tadi? Puri Bunda. Sing tak cepenak Pak. Pur apa tadi? Garbo. Mayo. Nayo. Ayo. Bongol bocok. Aho. Puri garbo ayo. Sila yukti. Kayu. Siwilatria. Nah, Wah, hari ini. ini cina gak aduh nyedrom ini. Udah gini nah. Udah. Bibi Gusti tape setrum. Mek apu gusti pate apu nak kempe uli kolong-kolong. Aja. Ini. Apa nemu dia uli itu? Ada cara bartender adi. Tebus liu ini. Onyo yuk bang onyo. Cai apa? Donya mai. Setelah jam. Mana gerubuk cik? Nah, main. Kada cidukan son men gelah. Benar, gelah. Jejak. Mbak. Jang pate. Cik nelung. Cik. Jang. Ada nak ngajain ngecak. Cik. Melang aiban si tampil main. Oh jelek nih. Jelek. Tukara. Nih bu bang. Sama kan. Bu bang ini kerasa sinya. Cicing. Cik. Apa ciki. Sing taen bener citangkel mai. Mai. Serdum. Anjit. Apa cik? Nih abut yo. Moyong. Kosek. Nah bang pun Itu serdum. mau yang mikir tuh pang sing ngelikane nane buka nih gitu deh. Benjam lamun ngejat yo udah tulungnya. Anggap dia bercanda. Waduh dia ngancit sini. Lalu, adi seliwah warnan kamu najak celana nih adi. Wah, liu tetatuan cik. Di Denpasar Mon cik apa deh? Denpasar Mon. Cik. Nih pudek, nih adi coklat.
Ini Madan Raja Kumel. Dah bilu. Memado lagi. Raden. Wira nyet. Sablang, Wiro Sablang. Wira Sablang. Wira maju. Ah, Wiro Wirat Maju, Wiro Tante. Wira tante. Pade hapus sak kenadan. Sangkel gelap sing dadi medal uli kori langsini. Kunapi? Mapan bener sing dadi nyulepan talen sapi. Begitu? Marus wut mau winten gini. Foto talen sampi sini. Tadi jeruk tapakan. Lihat dan pasar. Adi ngunang pade nena. Lihat tegal kamu apa dan Tegal kawan. Tegal kawan. Tagel kawan. wapas kau sayan pun sirup Raden Wira Tantra. Nah, Damayuru. Mayoro. Dalam bos arang sekunang raja besar. Wah, sampun pakai didiak. Angop didiak Ada pade api. Ingat konser raja. Mana yun yang magendeng tuh berarti Ini apa? beli sini dan sirup. Masih Kaden Ciakari aja. Oh politronik ini. singkit. Woi, cik. Pade kapo cara panyembrang. Ingat guru kenerjang renteng baru. Aja. Oh, man muruk raja rendeng. Bapak mau pundoh seni ini. Oh, na ide. Wikan. Sing pocol ngelingikan singasana dadi natengrat dini di garbo. Garbo mayo. Garbo mai peserwat sing satu. Benjep shoot ne tipukin ja. Langsek pade nena. Dia cuma kali. Di wan tadi wan ngecale kaya pun. Wah, yang di tengah alas dane Gusti Pade kadi emplega. Emplega. Ampura Gusti Pade. Yen sing ban parakan sayang tuni bebesah bungut cik. Aja. Apa? Aja. Bahasa halus yo silo yukti. Kejak pra lem gumes. Tumi amo. Kakok ya aja. Aku kakul. Cedok. Kakul. Sedok. Woi, sedok. Buang di alia di alas, buang. Aing sing demen kan. Kanana. Ngoyong. Sedok. Yohan marwan tening jeladi kaya pasir tuan teu. Ijo. Jeladi. Kene. Jeladi melidi bangi. Mariwan tening samudera kaya pikir tuan teu. Hodot yang takoni dulu. Ya masalah pase ke pase do takoni no. Adi gedau. Sing la pase. Cik. Cik. Baterai beli apa baterai. Andre. Wah, lagi. Apa? Mereka wingking. Galer. Eko galur. Hati-hatian kawin ketu lampas sila tuan temen perayu maksa doa hijau yaman kanan sabar. Burus. Gua nak merkebita barak mercedak. Beli salah bandeng lega. Salah. Ampura. Bos ekan yang kalah jene. Nah. Set. Hari yang mantap. Demilu. Ada. Mati hampuk. Boleh.
Jangan emosi, jangan emosi. Sejak emosi sore nyaman sih. Jalan umine. Jangan emosi, jangan. Anak Denpas cik. Kalau di panggung tidak boleh keras-keras gitu. Tidak boleh. Harus pelan gini. Oh bencong. Ya, cara bencong. Apu. Bolong jaler. Ya nato toleh sih. Jalernya menahan anggo. Hari yang mendap. Nengok lindung. Bodong. Ya. Oh, jadi dulu baik betul. Nge. Wah, jadi. Duran do. Wah, jasa. Duran semua. Yang ngundul terus tepuk bolong. Hari yang mantap. Sing hidang nyait celana. Juga dong gua sabar kene. Syok. What saja ngigal. Nah, jejak. Wah. Nek di mau padeng som nih. Dekek. Adi duri nyalin celana di. Masa main kantong nih. Aduh. Padi mau padeng kalau celana. Sama Ada yang sekan kan ini Ci. Sebelum tadi pade sih man kursusnya lo jalan. Enggak kalau kalian Ci bener. Adi bisa ini jalan. Wah iya lihat di Denpasar. Aku lihat waya. Iban pikun-pikuna. Adi raja iban. Raja, ampurung raja. Sekan bener Masa sakit. kuring lo jalan. Bener sakit latu-latu oleh dunia. Aduh tuh maaf. Ya enggak lang raunya. Nek buang nih. Iya jong sam. Antem canda sih. Ya. Wah. Buang ada buang. Raja apa cara mau pempas? Berani kerjain kan? Jadi dia. Wahai rekanku saya, jangan pernah meremehkan raja. Di mana raja disisa? Di sana kanan. Ya, buah jatuh. Aduh. Nah, baris gede. Si Ceto igal mati ya. Gerenjeng ya. Lelo. Sino? Sing gitu tagih aja dan. Ari yang mantap. Inya peswang gede Cina misi babi itu. Apa? Babi. Babi. Adi layon sari. Dong yo. Nih mare. Tuh asli bajang. Dia nya mekinyukan gede jennya. Apa? Di barang no legit. Ngapa nanu katon pakai lepek di luar. Apa kelep? Apa tuh pekelepek di alun-alun? Nyonyo lepek ayun-ayun. Aja. Sing tadi nyangon harus bisik kene kan. Kene ya. Boy. Adi cara layang ABB ya di Sing mekelek-kelek cara cuimpet you know. Neonyang pijo matur kamu lingi ide betar. Picu pes niki. Apa pica tuh? Pes. Pica. Ne madan batu aki.
Batu ake. Pican dia bertaruh dalam nih selam. Boy, oh iya. Nih selam. Nih. Di dalam. Ada bara. Nih bara di dake nih. Oh, nih dalam nih dake. Nih. Onyang kelman batu ciman batu udah bersih. Hadiah dari Raden Wira Atmaja. Wih makasih je. Apa cu? Wiro Tandro, Wiro Tandro. Atmajo. Kasih je. Man batu nisan udah bersih. Bangko polon sih. Nah jadi itu hitungan. Mau apaan sebut aja gini sang yang baskar di peti. Ayo dot kita nonton channel nonton. Dong sini seru. Beli sini dan sirup yang sing ada adi. Nih jani nih hitungan gelas yang jadolen paman. Ini nap ini kok. Ada cara cicing menjual plastik jadi. Mungkin. Nih teh undok ke gelado kasmaran. Yen alian di kudang warse nyut kena nih madam dia. Puspita Sari Puspita Dewi. Dia Ayu Sandat. dia Ayu Sanat. Adi Ayu Sanat di dewa. Keken beli. Cing Pasien. Salah beli. beli terus no kini dewa kalau dewa setato nolak terus nan beli nih. Yang niko mewasdo padu-padu demen. Ada ya? Gusti Pati demen sareng ragan demen sareng ngaklen. Apa petang gitu. Nih jani dot ketemu Semaro dot agenu raso bau raso ajak Ki Adi dia dan tuh Dia Ayu Sandat. Ayu Dewi. Sanat tuh Dewi Sandat. Dewi Persik Dewi Ayu Sandat. Dewi Sanat Ayu Dewi Sandat. alih jadi pekan Badung Oke. Ada di Pekanbaru. di pekan Kumasari Ah. Di tetamanan nih sing nawang ngapur aja nih. di itu ya kerang dagang bunga Iya. bunga Sanat Iya. di itu ada nih gumi sintawang Jani dulu jalan jangan. jalan dia mah gamal sakit nas dengan gamal gitu Dum sepak itu. Sentong. Woi, Gusti Patih ngejek cicing. Hati-hati makanya, Noah. sampun prapto mari bantening taman magine Nak ditu bisa melek kamu jangan melek main dah dia. gitu cerita ada cepet tau kecil Ken taman itu Ken. Hari jangan Ci. Jadilah rayu ya di kengken Jepang bakat anu gelas soma. Ken deh. Dot lah nyangkut. Ken deh. Video ya di. Oh, Alin kau main pun telepon adi ya ne. Alin main tu kan? Di wasit aduh bumi pinah yadi itu. Kelot kang ini tuh. Ye. Konde Rumawa sirang ngaten Jadi nada gitu makin banget ya. Oh.